For the convenience of everyone, I'll speak in Nagamese for the community as well as for the invitees. Good morning. Good morning. Aji, ami sob laga, amakan laga bank manager alak Sangtam nohabra. Tayo brabi puchibole nimide. Aro amakan desi jika sob puchibole nimide. Ami Nagamese break obo. Itu bra Nagamese yade hal ke nda puja kan pun ba thakishe bole bi apne kan sadi kan pun kan close friend ase. Apne kan majude itu program khatam kuri kena jatam de. Ekta itu puchai debi. Aru moi bhavna kuri ase yade thakakan sob to Nagamese ko bisi clear brai puchibole pare ase hoina bhavna kuri ase. To aji yade amakan Longkhim block te Nagaland State Rural Livelihood Mission RT Department naga Block Mission Management Unit under the Nyuje Thricheh Block Level Federation. Jadi amakan aji first annual general body meeting de. Amakan laga Block Level Federation pra invitees different department pra Shri Ingyungo Tongway branch manager SPI Longkhim, Shri Chabong Social Welfare Inspector Tuensang, Shrimati Sepila M Sangtam, Agri Inspector, Aro Nagaland ADPM Mission, itu logo. Amakan laga Block Mission Management Unit pra Block Program Manager pra logena, staff kan, my staff, Aro District Coordinator for Financial Inclusion Miss Damtingla Sangtam, aji laga program laga Chairperson, Block Level Federation laga. Chairman Secretary pra logena executive members Nyuje Thricheh Block Level Federation de Kimanju naise aro Longkhim block under de 12-13 villages pra VLO members executive members self-help group members kiman oso aro lamba pra aigina ji first annual general body meeting de participate kuri ase tate aro media friends kimanju invitation digena ase aro alak invitees Iman aji laga program de I can attend kuri ase apni kan sob logo good morning aro respect tango amakan laga department district Tuensang district laga namra on behalf of Tuensang district ami sob logo jana dia ase aji amakan bhagwan pra place kuri na tin bhal dise aro ami tinda charta block te da pera ase second time noklak aro Longkhim de self-help group members alak postibra sob manu ekta postibra osorba nohile bi lamba bra mon digena bishi juni niga jama kuri thaka do second time kiase ami kushi bishi tangol Longkhim block laga staff VLO leaders aro PLF leaders kiman juni tu time logena itu roles and responsibility logena niga jama kuri gena annual general body meeting lobole ulase bishi thanks department laga namra janai diase. I'm very thankful to the Block Mission Management Unit team also, the ADPM, let me say, so that we have such a huge catering where it is important for all the community leaders to know what is annual general body meeting.
the more we gather, the more information we can disseminate, and at the same time, it is very, very important for them to get empowered in this kind of big occasion. So I'm very, very thankful to all the staff for making this program a grand success. Aro itu nishina, amakan laga department under the block soap the block level federation kurina from kurina rakhe. Ini ka laga annual general body meeting the line department from agri social welfare bank, doile honey mission. Kiman June logo invitation digina apnikan you make it your convenient to attend here. We are so thankful to you. We are so thankful to your department also. I hope and believe we will have a very fruitful day today. Ami aji all of time no bole ase. Yate Tuensang bra department laga head ekta khali apne ka laga catering sabole noele catering gini ka ase itu nimide akhan hoy. Aji ekdam important amakan Longkhim block de ekdam important din ase aro itu important din first annual general body meeting amakan laga department under de loy ase itu din de apni khan kiman chun gather kuri ase sob to department itu ki nimite jama kuri ase itu ki nimite jama kuri ase block level federation bra ki kam kuri bole ase itu bra posti mano ki lab kuri bole ase self-help group khan ki lab kuribo apni khan nicha ki lab hobo aro amakan block ase whole department ase whole kini ka ate loi jabo itu sob buji bole bishi important ase aro aji ami itu next annual general body meeting next to ami nahibo pare ole bi first meeting de ami para tak time thakile sob laga block te jai thake ini ka korige na ami brai mal ke itu block level federation laga itu kini mede government bra kuri ase aro yade bra kini ka ake loi jabo itu bra public kini ki benefit pabu itu ami so to koi birai thake itu bra ami log time loge na 1 minute 2 minute itu apni kan logo aji laga importance to kobo Longkhim block under the 12 villages de 219 self help group ase that means around 2000 maki kan enroll kuri na ase aro tate 12 village level organization VLO wegena ase 219 SHGs 12 VLOs itu 219 SHGs are 12 VLOs 12 village itu sob jama kurige nai itu block level federation to banai ye che block level federation to banai aro itya aji jama kurado amakan sob pra bhavana kuru itu alag tin nishina itu church laga program nohole mati kan laga conference nohole seminar nishina nohole student conference nishina ini kan nohole itu program aji ade jama kura to bole government laga program de jama kuri ase itu government laga program de jama kuri ase aro itu Longkhim block de government laga development RD rural development under de Nagaland state rural livelihood mission para Longkhim block under de development dibole काम करी लोई जाबले किने का काम करिबो किने का आके लोई जाबो कोना डिस्कस करिबोले लागा कॉन्फ्रेंस जमा करासे मीटिंग जमा करासे इतु इनी से लाइक खाना कंपटीशन स्किट कंपटीशन इनी का नहोते इतु तो गवर्नमेंट लागा डिपार्टमेंट लागा स्कीम गवर्नमेंट पूरा पोस्टी मानो लोगो स्कीम दिया लागा इतु किने का आके लोई जाबो किने का चुलाबो रूल्स की आसे पैसा की पाबो 100 चुलाबो ना लाख चुलाबो ना करोड़ चुलाबो aro itu kini ka chulabo tate danger ki ase tate labh ki ase itu discuss kuru bole aji jama kuri ase ite program first ek hunda nishina program dobo itu program loige na apni khan discussion thakibo government block wise every block yearly general meeting thakibo tate scheme ki pass kuru itu nishina Longkhim block to loi jabo itu rules ase de itu bra itu ki nimite jama kurise itu government laga program jama kura ase itu apni khan dimag te khushi bole lage number 1 number 2 itu ini ka jama kura to this year ek bar jama kuri ke na ai bole mon na thakile bi aibo itu every year thaki bole ase itu bra itu bi bhamna kuri ke na thakibi itu by rules ase itu ekta kotha ini ka jama kuri ke na aji amakan formal program khatam kuri ke na department laga scheme A B C T puisa itu kan itu bilabo angam ba logo this year 20 lakhs loan dibo
Chongdor logo 30 lakhs loan dibo, Chemangor logo 40 lakhs loan dibo, Mangaki logo 20 lakhs dibo, itu posti mano logo iman dibo, itu posti logo iman dibo, itu kinika kuribo, itu sob aji meeting the resolution pass kuribo. Resolution pass kurigena, itu inishina yearly akelo jabo. Aro itu itu government laga itu kile block level federation to banai diya se bole, kile banai diya se bole. Ityadu ekta block laga scheme sob to block level federation prai approve kuribo. Itu approve kurigena ki kam kuri jabo sob to yate prai minus kuribo, sanction kuribo, budgeting kuribo. Inika kurigena Delhi de Prime Minister Office or Ministry of Rural Development. Itu laga office de Longkhim block laga block level federation laga itu sal de scheme inika kuribo kena internet te halibo. Internet te haligena itu to approve kura pachu de itu national ho jabo. Itu approve nakura tak Longkhim block te pusa use kurule na pare. Itu pra amakan department kan pra itu AGM to thaki bole mon thaki lebi thaki bole ulabo. Thaki bole mon na thaki lebi thaki bole ulabo because you can have काम साम सब तो इधर AGM करेंगे ना यदि minus तो web page अपने kan WhatsApp मिशना internet के web page ऐसे यदि upload न करा था until unless itu upload न करा था Longkhim block लगा अलग अलग posti 12 village de self help group BLOs लगा पैसा transaction करे बोले ना पारे itu बरा itu block level federation तो बनाया से और government बरा itu इन हुए itu तो किले बनाया से बोले self help group आरो Federation de government price scheme do 10 lakhs above di bole na pare. Government laga rules pra 10 lakhs above hoje bole tender legal tender hobo lage noele registered society hobo lage. Until unless itu legal no kurata 10 lakhs 20 lakhs laga Longkhim block de itu group ekta de do apan 1 lakh 2 lakhs di do na 10 lakhs 20 lakhs di bole do self help group account aro VLO den na pare. Itu pra dia do block level federation banai dibo itu pachu de registered kuri dibo contractor registered kura national registered kuribo government para kuribo this registration kuribo kura pachu de ministry laga portal de registered block level federation ke check kurina kuribo itu pachu de puisa aha shuru hobo aro yate to 1 2 lakhs nahibo 10 lakhs 20 lakhs 1 crore 2 crore itu aha shuru hobo itu bra itu nimite banaya se itu nimite banaya se itu bana bra ita to Longkhim block ke je federation banayega na ita computer de Delhi de upload kurise apni kan laga accept kurise account bhi khulishe committee ka sob setup kurise aro pan card aadhar card ki complex ase sob pura bra ita to Longkhim block de livelihood cluster nimite 40 lakhs government para session kurigena ase 40 lakh session kurigena ase aro itu to ita to PLF laga account de ahibo aro PLF para itu to ki posti aji apni kan discuss kuribo ki posti de scheme ki halibo livelihood activities kuribo inika kurigena itu to kinika julai jabo apni kan aji meeting discuss kuribo itu khula barai ase de itu ekta kotha aro kali porsong itia revolving fund CIF fund अलग अलग लगा गवर्नमेंट लगा स्कीम Longkhim block te posti mano logo ita tibole laga to ita to PLF laga account de government pra transaction koribo posti no koribo aro itu account prai अलग posti de executive kan asena executive itu kan buigena अलग posti de transfer koribo ita to Longkhim block te maki laga simi bank nishina office nishina ekta banai diase government pra itu true nokurigena angamba de puisa nahibo itu true nokurigena manga ki bira iholong pasangso de puisa nahibo itu laga account true kuribo itu to government laga plan to itu pra bana ase aro itu iman importance ye Thricheh block federation to kon pra rat kuribo sob posti pra committee ekta tuita phasibo select kuribo itu bra ye Thricheh federation laga committee banabo tate bra chairman secretary thakibo chairman secretary account joint account khulibo
Enega kurigena aji nishina eno general body meeting de ek sal laga plan banabo. Ek sal laga plan itu kuribo koina plan pass kuribo. Itu kan tu executive committee itu kan pra every month meeting koigena itu kam tu kuri jabo. Aro idia tu itu laga MCLF de chairman secretary executive kan tu rotation kuribo. Rotation kuribo. Aji chairman to amang baba bukibo kali chongtor bra bukibo kali chemongor bra inika rotation kurina bukibo enika kurigena office continue thakibo apni kan laga office yate ekta khuli di ase tate government bra 3,50,000 di ase chair table alimara sob kini dibo aro tate block level federation te accountant ekta thakibo manager be ekta thakibo multitasking staff bi thakibo Amakan block office alak, apni kan laga office alak thakibo. Aro apni kan laga office te amakan laga block office nishina run kuribo. Tate manager thakibo, tate accountant kan thakibo, tate register kan sob thakibo government laga. Ene ka kurina apni kan meeting kurigena, chairman secretary executive kan pra kiman lakh session kuribo, accountant manager kan pra itu tu people works to the kan pra kuribo. Office te accountant manager to every day aibo. Ene ka kurigena loi japole asite. Idia to office nishina function kuribo. Enika function kura damde all laga posti manu chairman kurigena secretary kurilebi government laga puisa misuse kurigena blank check issue kurise nohole apni chairman secretary ase gona apni laga posti logo to bishi dibo alag posti logo to puisa komdi dibo gole jail jabo pakka jail jabo kile mane itu block level federation itu tu VLO no hoy itu tu self help group no hoy de itu self help group no hoy itu legal compliance body ase itu government laga office ase de hoile bi posti manu kan logo apni kan logo maki kan logo chuna bole diai ase noile government office ase yate audit bi apni kan self help group posti de VLO nishina community bra audit nalobo yate audit to AG bra logo Accountant General AG Kohima Brai audit logo AG Bra audit lo lagai ministry laga portal de upload kuribo itu hoa bachutei apni kan laga Longkhim block laga Nyuje block federation level laga program to approve kuri thakibo until unless AG audit lokura thak apni kan amhan posti de council laga church laga audit to committee kuro na audit itu ne kuro government amakan bi na kuribo Longkhim block laga staff bi na kuribo Kohima bra AG bra kuribo AG to apni kan yate kunba to janibo kunba na janibo pare bole bi government department laga audit to AG bra loy to kite AG bra loge na tate kaldi thuribo AG laga audit reply kuribo lagi AG laga audit reply kura nai FIR kuribo apni jail jao itu bra aji first annual general body meeting te abi aigena apni kan logo kwa to ki laje bole aji meeting te sob posti mano logo kopi Local level federation de angamba bra twita chungtor bra twita manga ki phirai bra twita aha manu tu amakan posti bra local level federation de to manu twita patha itu kan pathaya asite goigena village council logo bi ko kile mane kali prosong itu kan goigena puisa sanction kura damde loss kurile police arrest warani ulao kile mane to amakan iku kurbole na paribo legal body ase itu bra information village council kon logo bi itu gobi kon represent kuri ase and especially kon chairman secretary check secretaries kuri ase bishi hushar gurubo lage itu ekta kotha itu every day kinika function kuribo secretary bra ki kuribo chairman bra ki kuribo office running kinika kuribo apni kan special training dibo ami simple bra main point ko ase de itu inika general body meeting de sob ke bujai dibole thaka bra bujai di ase itu importance training manual alak ase itu laga AGM PLF under the livelihood committee paying linkage committee social action committee gender committee procurement committee alak committee bi ase itu kan committee kan bi ki kam kuribo itu kan bi training dibo ami aji to sob tan na bilabo committee alak thakibo nijo committee laga nijo kon bra signature mari ase ta laga rex itu bra itu ekta apni kan aji itu hal ke bujigena jamole important ase itu ekta kotha
Aro yate department kan amakan department kan alo line department kan apne kan jama koratam de ta kotha kobole important ko. Itu maki kan block level federation self help group pra BLO pra block level federation banayena legal compliance kurigena government pra pusharat digena ran kurigena system tu amakan nimidebi nutun ase. Amakan nimidebi nutun ase, self help group kan nimidebi nutun ase. Aro maybe all the line departments nimidebi nutun hobo pare. Itu kile mane India de flagship program private laga thakibo pare. Ole government laga program whole India de India first time start kore ase. Itu program loi jabole age to hole ami to pishi jani ke na apni kan jani ni kan hoy. Ami to ini ka block level federation to sa July sa experience ase ini kan hoy. Yate kon ba LP ini ka ami experience ini ka hoishe no hoy. Apni kan nimide pe kam notan ami kan nimide pe notan. Ole be amakan to kile olop jane bola amakan training loge na thaka pra. Nohole to practical to amakan sob same ase de. Itu bra amakan sob hoshare kurige na notun system ase department ami bra loge na block staff bra loge na apni ka sob hoshare bra asti bra loi jabo lage itu. Buji ase na kile mane amakan ini ka kurile ini ka biya hoy ini ka kurile ini ka biya hoy to theory laga knowledge ase practical laga knowledge nai. Itu nishna ini ka government bra tukya kan uthai bole poverty alleviation schemes rural poor to uplift their living standard and to upgrade their livelihood activities. We are promoting this. All India National Rural Livelihood Mission is promoting in the flagship program with all the states or all the villages the same thing. So it's a very new thing for us. In fact, it's a very new thing for the department also. So I would like to request the representative from the agri department as well as from the bank. Aropon department kanaya se apakah sob bilai na. Government of India laga itu tukya kan age loi jabole uthai dibole laga program ini ka banaya se. Amakan department nodal agency kurige na implement kurai ase. Noel is a responsibility of everyone. Amakan RT department kun ba kam do agri bra kuribo kun ba do bank bra kuribo kun ba do horticulture bra kuribo kun ba do RT department bra kuribo ini ka kurige alag phag kurige na kurai ase. Noel sob to government laga program hi ase. Tukya kan uthai dibole. So it has become amakan agri kan hole bi bank kan hole bi amakan sob laga responsible ase te goe na ami department logo bi itu janai bole dibole mon aro request bole mon matlab itu nishna ida loi jadam de amakan sob cooperation lagile itu loi jabole na paribo whereas itu loi jabole na parile amakan government of India laga tukya kan uthai dibole poverty uplift kuribole laga aims and objective to achieve kuribole na paribo aro moi bhabna kuri ase sob laga department laga plan to hole to uplift the rural people. Yes, so now amakan sob nimiden dodan howa bra idia BLF kan idia amakan bank manager hadan debi ami kobole mon thakado idia BLF kan with new system in place new leadership in place dekhan notun system ase bank de formalities na janibo pare bank de aigena itu BLF run kuribole complexity do idia notun ase aro tai kan laga under the different accounts be operate kuribo. So sir, we really seek your cooperation. As I've told you, this is a very new thing for us and in fact for the community also, in fact maybe a new thing for you also. So itu bra amakan sob milai ke na moto paji kure na akelo jabole laga department laga icha ase aro request ase aro aji ami to manukan sob thakadam debi koi dia do bole to let them takan bi itu aji takan thaki ke na koi dise bole mon ara itu bra itu ko bole mon aro amakan bi hotai din lok no kure itu bra kot jale bi abi to sob because it's a mandatory for agri allied and bank and administration to be part of this program in our department manual. So sob block te jadam debi bank kan thake administration kan thake itu ami koi thake itu bra amakan sob cooperation dibo lage nija laga ekta society private company ekta nijor actual lab khabole laga promote kura no hoy community government laga scheme ekta promote kuri ase. Everyone has a role and responsibility and basic cooperation. Itu nishina bank logo kwa the same thing to agri department logo bi aji aigena ase social welfare bi anai. So social welfare agri allied all those things are poverty alleviation program laga department ni ase aro sob department bra amakan itu government laga ekta institution ase amakan loan milai ke na amakan thakadam tak itu kan push up kuribole dibole mon ase aro amakan laga department laga request bi ase na even to our
Madam Sepila also agree inspector to STO na hibi koi dibi aro hal aro agree laga to hole agree laga to kan Madam Sepila to hole yati livelihood laga itu self help group lagai Madam kurigina thaka aro district dia ahi she promotion itu pachote NBSC dia ulase dai bi self help group ya se na bhavana kuri ami ta itu berada dai berada falke puji ase very thankful kali persumpi amakan department pra bisi sabni ka olai kena aro amakan logo same to kam jak doi japu kena bhavana kuri ase dai bi kali persum apni kan lagai thakise to na yate olibete aji to alak department manuti ektai ase naam bi change kore ase noile to same bi ase to bra laga moni chapi ni ka thakibo PLF kan CLF BLOs kan agree laga department bisi botok thakibo so I feel like I request agree department also to come forward and make this PLF agree and like sustainable PLF itu boleh monta itu condition ada itu laga department ni noe sob laga department ni bi ini ka hode itu ekta aro itu yate PLF te ekta government bra alag state te tole CLF kurigena rakhigena ase hole bi yate to MCLF kogena haligena ase model cluster level federation kogena kile model halia ase gona apni kan logo bujai dibo model halishe gole puisa olo cluster hoise gole puisa komdi ni ka ase itu pura government bra model to alag UP Bihar national state tamode hole sob block logo model dise gole government laga funding na pare model kan logo do model cluster kan logo do puisa olo extra de itu pura Nagaland ne sob to model banai dise to pura amakan puisa bi olo extra itu nisina hoa bra eta model banai dise de goena itu ekta now amakan Longkhim block te India itu ngeche block level federation under de puisa government bra kiman rakhi dia ase aji declare kuri dia ase konba bra janibo konba bana janibo konba to nichor posti laga puisai janibo konba to nichor group lagai puisa janibo ole bi block under de government bra itu ngeche block level federation banai gena puisa kiman rakhi dia ase India CIF bra investment fund bra 2 crore 40 lakhs Longkhim block laga ngeche Thricheh block federation under de puisa ran kuri bole 2 crore 40 lakhs enika kurigena itu laga under de aro vulnerability reduction fund gogena mutta maki thing hat biasop logo bit ki bole emergency puisa 18 lakhs aro revolving fund gogena 6 lakhs milai gena 2 crore 62 lakhs rakhi dia ase tate livelihood cluster laga kali borsong session kura laga CLF PLF de 40 lakhs milai le 3 crores 3 crore puisa ran guri bole dia ase de maki khan logo ama khan logo yate slip khaise thamila tamo bola aro India government bra maki khan logo mon bisas kurina government laga puisa 3-4 crore run guri bole dia do first time Longkhim block te hoya ase de itu bra itu department to apni laga life nishna apni laga bacha nishna muta nishna lobo lage yate bra apni nija crorepati bhi na banabi pare ole bhi yate apni part lo dam de yate apni leadership lo dam de itu puisa do 2 crore 3 crore laga puisa do mon digena na julaile jamila tamo bola pare itu bra itu bhavana do yat rakhi bole di bole mo government laga aim apni khan bra 2 crore puisa itu bra something itu bra 4-5 years te 11 lakhs 82,000 interest bra kamaise apni ka laga majule loan dibo lobo ka do 11 lakhs 82,000 interest to generate kurise tate ami suku pota nai tate department suku pota nai chari town de release kura dam de 21 SHG de 5 years te taikan interest generate kura around 8 lakhs inika generate kurise Longkhim block as a whole de 11 lakhs inika generate kura of course amakan PLF from kura dam de fund dolo fallback kurigena interloaning na kurigena rakise only be this year do number 4-5 care de lagai na bolabo
loan pat dibo lobo BL block pra angang ba logo dibo chongdor logo dibo pat dibo ini ka kurena fast pra loan kiman fast pra loan dibo itu national block level federation de interest to uchi thakibo itu laga report to delhi ja thakibo itu pra itu saigena puisa do ai thakibo itu pra next annual general body meeting next year April de bodam de to ami huni bole mon ase ki Longkhim block 3 crore puisa ran kuri bole dia to interest to around 40 lakhs generate kurishe goina khobor negative 5 years te amar khan 3 years 3 crore corpus pra 6 crore target kuriase department laga target to Longkhim block te 5 years te 6 crore puisa PLF under de jula bole laga target banai ke na ase ito pungcha bole to apni khan pungcha aro apni khan bi 6 crore laga malik hobo 5 crore laga malik hobo खुशी न होए और इतो तो पैसा तो डिपार्टमेंट पर लोगे ना Tuensang नो जाबले न होए तो आपनी खान लगा पैसा ही আছে 5 करोड़ होले आपनी खान 20 लाख 10 करोड़ होले आपनी खान 20 लाख इतो पूरा गवर्नमेंट लगा टारगेट तो within 5 years 6 करोड़ टारगेट करिया আছে इतो एवरी ईयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट साइ থাকিব और इतो होबो लागे इतो एकटा কথা আজি আমি আপনি খান लगा डिस्ट्रिक्ट लगा सबसे हेड हुआ लगा नाम पूरा गय আছে আমি Longkhim ব্লক लगा सेल्फ हेल्प ग्रुप अमा खान लोगो मकी खान लोगो विश्वास আছে कि डिपार्टमेंट लगा टारगेट तो अचीव करिबो इतो एकटा आमी लगा चैलेंजेस और आमी लगा डिमांड एकटा আজি आमी आहा नामरा राखि केना जाय আছে और इतो होबो लागे इतो एकटा কথা और इतो किनिका होबो কইলে হোসা होबो लागे পয়সা তো ঠিক লোন নবি ঠিক টাইম দে তেরাবি বুঝিছে না ঠিক টাইম দে কোন লাগা ব্লক খান তেরাবো কোন আমা খান কোন লাগা ব্লক তে মাকি খান ভাল হোসা বা মানু মাকি পিছি উলাবো এটো খান লাগা দে ইন্টারেস্ট পিছি আইবো কোন লাগা ব্লক তে আমা খান মিশা কো লাগা শুরু হবো ইন্টারেস্ট তো কমতি কিলে মানে না তো আপনি খান তো ইটো ব্রা আজি আমা খান AGM লো নাম ব্রা इतु तो पैसा लोन लो लगा रिवाइवल दिन होबो लागे रिवाइवल सब लगा मोंदे आमी खोसा कोबो कोइना यदि ब्रा उलाई जाबो दे आरो इतु আজি रिवाइवल नलयगेना बिशा को ए आमी तो इनिका सर ब्रा कथा किलेबे आमी तो बिशा गुवाहाटी आसे बोले हात भाबी ए आमी तो की होलेबी पुइला दिनदे आमी बिशा गुवा लोन लयगेना ठीक नदेराबो इनिका थाकिलेबी আজি ब्रा एकदम खोसा कोबो बोले हात भाबी हाथ उठा मानो आमी दिखाना है इतो पूरा আজি रिवाइवल कुरिगिना लय जा दिना से आमी होताय दिन सब उपस्थिति आइबले ना पारे आपनि खान लोग होताय दिन इनिका लोक कुरिगिना कथा कुरिबले नवलाय इतो पूरा আজি आमी कोया से की होले भी আজি AGM लगा एनुअल जनरल बॉडी फर्स्ट जखना लगा नाम ब्रा Longkhim ब्लॉक 12 विलेज सो मागी होसा कोबो इतो आपन लगा प्रॉमिस আছে ना ओका प्रॉमिस আছে ना होसा ना मिशा होसा আছে তো না होसा प्रॉमिस আছে তো না আমি তো সাবলে মনে আছে होसा হবো লাগে আর পয়সা ঠিক লবে ঠিক দেরা এটো একটা কথা ডিপার্টমেন্ট লাগা গভর্নমেন্ট লাগা স্কিম ইমপ্লিমেন্টেশন বেশি জায়গা না আছে ওলেবি আমাগা লাগা ডিপার্টমেন্ট প্রায় ইত্যাদি আমাগা লাগা ডিপার্টমেন্ট প্রায় ইত্যাদি Tuensang district e 120 village 9 block Longkhim block chhare block te 1000 national self help group banai gena ase tate bra bank loan lua laga ekta tuita no hole ekta block te hole bi itu bank logo chamila dise gona department logo remarks biya nai NPA kuri dise gona non performing bank account goina loan loigena bisha kwa bank logo lo puisa na dira iniga lagana ityada ekdam remarks phali ase 4-5 years bank para loigena try kuri ase ami khushi pai ase ki Tuensang manu baki manu bi ityado iman husa kwa ulaisi na ki koina ami to khushi pai itu husa kwa laga to hodai thakibo lage aro bank para amaka logo biswas to thakibo lage bank logo bisha koile bank para amaka logo puisa do nadibo aro sabole bi mona thakibo itu bra bank logo itya ki amakan phal kam jaise itu hodai thakibo amakan district te bank manager so DC amakan TLCC committee meeting poi thake
Itu nanti apni kan pra bisa boleh itu apni lah department tu bisa kuasa mulok kuat lagi. Itu pra ami ida tak remark biar na, boy ekta kita kot dia boleh bi tak kau pare, boleh bi. As far as I am concerned, we are very strict. Aro we are very sensitive to the bank. We are having a good relation with the bank. Bank lo ekta relation ase. Tuensang district de bank pura 5 crore 46 lakhs loan digana ase. Itia. Amakan laga department de 5 crore 46 lakhs bank para loan digina ase. Oile bi kon laga bank manager bi khumuti bole diana. Angry guru bole diana. Aha din de another 5 years de this year next year de another 5 years de amakan 10 crores target guru ase bank loan no bole. Aro amakan laga sir department laga ekta manual ase ki every SAG has to go through a bank once. Credit linkage once. सब SAGB बैंक पर एक बार लोन लोग लगे डिपार्टमेंट लगा कौन इसने 2-3 करोड़ ढके ले भी थकी बोले दिबे डिपार्टमेंट लगा पैसा भी डिपार्टमेंट लगा पैसा बोले भी बैंक पर एक बार लोन लोग लगे इतु बैंक पर लोन सब सेल्फ ग्रुप लोन लोग लगे इतु लोन लोगे ना 13 से कोई नहीं गवर्नमेंट पर इतु A ग्रेड SAG A क्लास B क्लास ऐसे तो C क्लास इतु A क्लास कहो इले माने अमकान डिपार्टमेंट kan पर हाल ऐसे बोले भी तो बैंक पर लोन दिगे ना 13 साना बोले बैंक kan जाने तो अलग डिपार्टमेंट kan जाने तो sana bisa से जाने बैंक पर लोन लोगे ना बैंक लोगो तो ठीक तरह से बोले अमकान लगा रिपोर्ट के MIS ले बैंक पर लोन लोगे ठीक तरह से बोले A ग्रेड 5 मार्क्स प्लस करेगा ना त्या kan A ग्रेड रैंकिंग बैंक पर लोन न पूरा तक तो B क्लास से तक itu पूरा A class सब self help group is a mandatory from the ministry that every SAG has to get a loan once it has to get a loan from bank so that they are qualified A grade SAG itu पूरा amakan department laga itu target biasa sir oleh bi itu target ase guna amakan bi we are not rushing to the bank ile mane NPA hoi di bo bank logo itu sambil ola boleh na hoige na ola boleh na dibo gana strategically itu priority kurige na select di bank nei puisa loan do boleh pathai ile mane ami alag state disina Tuensang district te amakan team we don't want to create any NPAs with the bank we want to bring amakan Tuensang district te infrastructure pia hole bi we want to bring amakan ekdam bank logo hosa kwat clean SAG thai di boleh mo itu pura department laga bhavna itu ko ase sir bank manager thake na ko ase apni kan sob bank pura loan lobo lage hole bi bank logo pesa no hobo lage aji do open declaration kori ase itu pura bank pura loan nalo da apni kan A class no itu bhavna kori thaki itu ekta aro next to hole ityadu Ministry of Panchayati Raj aro Ministry of Rural Development council run gura laga Ministry aro Panchayati Raj Development pra kol laga posti de self help group na thakibo kol laga posti de self help group na thakibo self help group na thaka jaga de village poverty resilient plan wagena amakan department pra ekta kori thake VPRB nokribo kol laga posti de self help group na thakibo tade VPRB nokribo kol laga posti de VPRB na thakibo aji kali Ministry of Panchayati Raj pra village council aro VDP logo strict ekta program ani dena ase by act not scheme no hai program no by act of parliament right GPTP Gram Panchayat Development Plan GPTP ko ekta ani gena ase every year every village de village councils aro VDP aro PDO amakan department to GPTP logo lage GPTP laga naloile itu RD department de itu laga posti funding olop chamila olop problem ulabo pare na ulabo pare ole bi olop kade complication ulabo to self help group na thaka laga posti de VPRB to na banale VPRB to na halile GPTP de VPRB to integrate na korile GPTP to na khabo se ekta posti laga GPTP to amakan self help group laga VPRB to hala nai kole itu GPTP to close kuribole na pare ko internet na thakile WhatsApp chula bole na para nishina VPRB itu halile GPTP to khabo GPTP to upload kuribole pare ko itu laga posti to itu posti de upload kuribole para nai kole itu the future course of action to dekhan bari jane ini ka laga problem ase matlab ki hole bi every posti de self help group kibo lagi system ekta ani gena ase itu pura self help group to amakan pra jaise gole bi village council mandatorily form kuribole ulabo inde
আমি Ministry of Panchayati Raj and Rural Development laga ekta Twitter training attend korise. Kali Bosong Village Council Chairman and VDP Secretary Tuensang District Devi abi itu State Institute of Rural Development Joint Director balogena amakan 3 June training tigena bataise all the village council chairman aro VDP Secretary logo bi abi ko gena bataise de. So posti de self help group thaki bole ula bole laga system bra ani ase. Amakan bra no hoy. Government laga system bra. Ini ka ase de. So itu bhavana kuri thaki bi enega kuri gena India to PLF te to enega hobo. Ekta posti bra puisa to 30 lakhs loan to lobo. Aro to 30 lakhs to angang bra lobo wapas PLF te tipo. Chongdor bra 40 lakhs tipo aro wapas tipo. Mga ki bra 10 lakhs lobo wapas tipo. Lobo tipo ini aku boleh lakukan sistem masih deh. Block level itu na. Itu bra block level itu itu office to continue thakibo. Aro itu itu block level itu kon kan chairman secretary kan kuriya se apni kan puisa recouping. Until unless itu posti loan na tirata se phira hi khan bra 20 lakhs lo she. Phira hi khan bra block level itu 20 lakhs to tera bola ke. Aro wapas lobo lagi, tera bola lagi, wapas lobo lagi ini ka kuru boleh laga sih deh. Itu bra itu recouping to kon asti hole bi itya hole bi itu recouping to puisa to tipo lagi. So itu monte jata kibi. Ami aji imani kobo air bishi loy dise itu laga andere chutu bishi ase hole bi itu khan block team aro apni kan logo rakhi dibo. Kon isna aji laga bishi ekta importance apni kan logo ami thaki na ko bole mon thaka sob koi dise aro kon isna line department kan logo bi ami sob koi dise. It's not amakan department brand not department brand was in it's a burden of every one of us to build the nations and the community. So we are looking forward that in the days to come you all will come forward like today and we will have a good time together and shaping our SAGs and community at the village level as well as improving their livelihood in the coming days. So I still would like to remind all of you to keep this in mind in the name of our department as a request so that in coming days we will have a good program together. Additional financial literacy programs and different convergence programs are also coming up. And in fact, the PLF will have more, they have so many modules where the frontline department has to come forward. We have to come forward, we have to make the system work, we have to build the systems, and in building the systems of the community at the block level, different departments are given different responsibility where we all have to come forward and make this happen. That is our vision and our objective of this level federation. And at the same time, nirapong chengi angi cho ina chengi tuyong nuyoku department yo target 6 crore by 5 years target narakila 2-3 crore yo bochachowa yo khumbu wo hilang muchira sara fashi fararo yu jema choro ateri chela monos yoku chengi ADPM pangchun nglan revival sa yu je cho pa jino ba ji sa jengi choku yin chore the next ADPM la the lam no asala linu na bangu chila yu jeba chopa na bangu chila da ji choro pa linu ko le ta department la da ji ba choro no ne department na shana ma khalangi jar khre lam thinge ba linu ko le the department la isa abum thinge tanu abum maidanu allah sa yu je chono ajaba government na hero scheme king kuro come to 5-6 crore office kalap chopa chera ma je sopa ran cha pa first time in India lai was a Longkhim block asi ka machungra ma ka kemnunga la hi chama ahor la hi ma ahor ning da sa asiye shamra ning da sa asiye sangtam ning da sa asi ye ko ila chana ile sisa le ba ma isa che ke tu charo bra sa tu chai all nakal first time be am isa tu ma je ko nakara yola isa sa akuchi ko chi za de la kro ma yam nga piso ba za nara ko jinu stale ko hila Longkhim block za Tuensang district la na one of the most advanced progress tia le government report la jinu ko tla tara ma hiyo report every year report monthly report kakat la kalapa department Tuensang la ikang sabin basan computer la online la ministry tele la tu sa basan hi ire ne mitha apno mo kono koi lara ki chono smo kono aje ko hila fashi prano mo kono yuje mo chomo kono chengi aji ko tram ba tu recover san atu plus minus you can namal
유죄 아저 고 아직 경기 유죄 쇼는 암라 유죄 쇼 고 아저 책에나 셀프 그룹 라제노 콜레 아번나 시번나 아들 마제노 콜라 그래서 아자라 라자다르 기 가지고 खरा सोबेनो आचा मलिक रोन इदा तो जिनु बाइजा निजारे ज सब्बा अमली रोनु निजारे ज शिबा अमली रोनु हज ओके चीज म चांसोनु सदा चीज म चांसोनु सदा निजारे ल सोबेनि रिप्लेस रोनु शिखला रिप्लेस रोनु दा चीज सको द मे छरोनु सको द जेल को बाछरोनु अजे को ही गवर्नमेंट यो प्रोग्राम सारे को ई छंगे इचाजा इरो बाजा ही आपम चाचा यो पचिनु बाजा रो बाय ब्लॉक ला नि स्टाफ ने यो बानर ने गिछि या ले नि गिछि ले दाइनि इन न मयो ने जम सिम क्या अजन यो chung यो रो बाय अजे अरो नो का इसा ADPM शिबलुंग दे ज लोंगखेम ब्लॉक रा अति अचा इसा छु शिबलुंग दा शोरो ज नेक्स्ट ला ज अरा के छोबो सिमसा बो मो शिबलुंग दा न मचा saya kata kanyang dah jauh dah, kanyang dah kusiran. Kanyang dah limi, kanyang dah block level federation malahi, mana position dah bumap dah berjanung bayo mapo. Koi cie ko, muci apa mare ko, apa le malam berjadanu, cie lala malam berjadanu berjan. Aja na, kon dah cie mare ko, area yo cie, Longkhim area yo, Kingkure yo, yang teriagi yo cie ko, ne yang yo mapo, ne yo kuki yo ma, ne tuturu yo ma, isa apa yo. aja apam yo kyo cha aja bila sami imalik namalik malik ma isa apam yo aja isa apam nagi sheso kele aja khatu anyula india de last ekta kotha important ending de india de twitter department bank NRLM amakala bank manager sahab aro NRLM अलग खान स्कीम सोशल वेलफेयर ब्रांड ओले आरटी ब्रांड ओले की डिपार्टमेंट से एग्जांपल अपनी ओले स्पेशल पाशे 2000 पहले अपनी तवाई किनी बो लोले अपनी बच्चा लोगों फी दिबो अपनी खुशियां से चावल डिपार्टमेंट पर चावल दिशे बोले अपनी अच्छी मॉर्निंग पकाई खाबो ना काली मॉर्निंग पकाई खाबो अपनी खुशियां से दे अपनी खुशियां से और मतलब सिंपली कंडीशन है एग्री ब्रा इतु सीट्स कंडीशन बोले अपनी याते लगाबो ना ताते लगाबो अपनी खुशियां से उलागे ना अपनी खाबो गवर्नमेंट प्रा कुते लगाई से और तांगोर होशिना वाने इतु खास किमान भोकिसे तक नाइबो और जाबो भी खाइसे किले खाइसे इतु किमान जालन कुसे नाइबो ओले भी गवर्नमेंट लगा इतु बैंक और NRLM दे पैसा दिया तो होले दिसे हराइसे लगान होते किमान दिसे इमान तो आसेना ना इमान दिशे और बच्चा उठिसिना उठाना 1 करोड़ दिशे इतु 1 करोड़ दे तो बच्चा लगा फी तीराई से इतु घर बनाए से खुशियां से तू लोगों दिशे निकाल होते 1 करोड़ नोले 10 लाख दिया तो और वापस आना ना है और इंटरेस्ट भी आना ना है और देना नते और आना ना है देना नते बैंक जिना बैंक गंदी की मन पैसा से तो एवरी नाउ एंड देन ऑनलाइन दे अपडेट आसे तो itu ni sina amakan bi MCLF block level federation itu web page application ase yate pra manga ki logo puisa iman jaise chongdo logo iman jaise jimungor logo iman jaise kone computer te ulabo 20 lakh jadu wapos kiman muina de aise kiman bacha jalan kurige na aise kone na ek tokka puisa jabi bisara laga department ase de itu pra yate puisa site te jabole na pare itu pra itu yat thakibi oilebi itu thakya pra amakan posti mano 0.75 pra interest pra puisa pai kauri palibo pacha nimide nole bimar de nole livelihood activities kauri palibo nole weaving kuribo itu kuribo aro itu pra habra aro loan tu wapas terabo aro apni laga tamde lobo wapas terabo posti mano khan nimide apni laga khor de apni laga posti de 5-10% pra puisa thar nukuri bole apni khan lagai self help group de puisa digena rakhi dia se फाल के जुलाईले आमाकाल ला 18% बरा 75 पैसा बरा लोन लोगेना जुला बोले मोन नाइ बोले 10% 20% बरा थार गुरु बोले बिरा बोले ला कथाई आसे अलग एकु जगह ना इतो बरा इतो पैसा दो सब पोस्टी दे कोन बादो माकी खान कोन बाबी धोन भी থাকিবो पैसा नलाग्या मानो भी থাকিবो बोले भी अपनी नलाग्या न होगेना नलागिले भी अलग ग्रुप खान तो लागि থাকিবो itu bra apni lakia se nalaga lagai diga no hode ama khan didi khan apni thakya bra
গ্ৰুপ খান লাভ কৰিবলৈ বস্তি মানুহ খান একটা তিনটা চাৰটা ফ্যামিলি হলে পইচা পাইছে বলে লাভ আছে তো না আমাক লাইফ থাকা দমদে আমি লাগা একটা কাম কৰা পৰা আমি লাগা গ্ৰুপ খান লাভ পাইছে বলে তো আকি যাইছে বলে নহলে তো একটা দে পইচা ইটো পৰা পাই গেনা সেভ কৰিছে বলে ইটো নিমিতে আছে তো ইটো পৰা ইটো লাগা কনসিয়াস আমি পইচা লাগে নালাগে লাগা নাৰাখিব লাগে একদম ইটো পইচা তো গভর্নমেন্ট পৰা লোৱেষ্ট ইন্টারেস্ট দে বস্তিতে ৰাখি দিয়া আছে ছোটু ডাঙৰ মাকি মোটা বাচ্চা আমা সব পৰা ইটো মন দিকেনা ভালকে চুলাব লাগে আৰু কোৱা নিচিনা 3 crore পৰা 5 crore পইচা কেনা দেখাব লাগে ডিপাৰ্টমেন্ট হ'ব ইটো পাছতে ডিপাৰ্টমেন্ট পৰা আৰু আলাগ আলাগ স্কিম নতুন নতুন বিষয় বলে আছে দে আজি ডিক্লেয়ার নহয় আছে নকৰাই আছে পিছে আছে আৰু ইটো দিন হাত দেবে কিনকা ঝুলাই যাব ইটো বি আপনি লাগাই হ'ব ইটো পৰা ইটো আকে ডিপার্টমেন্ট লাগা প্ল্যান ইটো আছে নিগাই নিগা আছে মানে আজি টাইপ পাবরা সব কই দিছে আপনি কান সব প্লেসিং করে দিবি এটা দা প্রোগ্রাম ভালকে লই আহে আছে ভগবান লাগা প্লেসিং পৰা এটা কিমান প্রোগ্রাম আছে ইটো ভালকে সাকসেস কৰি না যাব কই না বি প্রার্থনা কৰি আছে আৰু আমি চাইলেবি আপনি কান মিটিং লৈ গেনা আমি মিটিং দে দুন থাকিব আপনি কান মিটিং লৈ গেনা আলাগ আলাগ বস্তিতে যাবলৈ আছে আপনি কান সব ডিপার্টমেন্ট লাগা নামরা সেফ জার্নি বি জানাই দি আছে আৰু দুটা ডিপার্টমেন্ট লিমিটে বি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর প্রেজেন্স ইমান তাকি করব থ্যাংক ইউ